tulo ka butang nga di ko ganahan as a teacher. Ako ara niya personally nga bisag di ko ganahan ako gyapon ning gibuhat kay trabaho man. Number 1, lesson plan. Labi na kung pila na katuig nagtudlo niya ang lesson plan paninglon gihapon. Basta ako ara na. Ikaduha kay classroom observation. Bisag mo ingon ta nga anad na ta mutudlo, kiwaw gihapon nga nay magtan-aw ug magbantay nimo. Kay basin pangitaan ra kag sayop. Kabaw ka mo sa ikatulo. Kanang nagandam na ka para sa imuhan observation. Dahil hindi madayon. Nainat imong kulba. Nagandam na kag snacks, nagandam na ka sa imuha materials, nag-ready na ka, anang adlaw, anang orasa, dayon, di madayon. Mainat sunod adlaw, imong agoni, imong kulba, niinat pa. Samot nag-usa kasi manam, sige kamo. Kamo, unsa inyo hang dili ganahan na sa teacher. Ato-ato ara niya.